Hadin ke jingraki ke basita yau lenter habarok kawai kari India ha ke jala Meghalaya ru ya ke jingraki ya ke Cooperative Week lapan kutno ha ke arpau tarik menta unai wing arajar arpau. Ke jingraki kalalong ke ipu iping da ke jingalang ke balapan long hayojana bhavan hamin Secretariat Shillong. Hakani kasi lapan kutno ya kani ke jingraki ke balatip kum ka 67th All India Cooperative Week. Hake jingalang ke balapan long da katunat cooperation ringkat ke office trekam jong ke Registrar of Cooperative Societies ke Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited Shillong ringkat ke jingatray lang bat ke state level cooperative federations. Kapang pedang jong kani ke jingraki hakani ke sngi kadai ke balabu hakaktin pareng ke ba ke ongkumni COVID pandemic Atmanirbhar Bharat Cooperatives. Hakane ke jingraki ledon ringkat ru usong kenor jong ke Meghalaya Farmers Empowerment Commission UKN Kumar ubalong u officer IAS bala shong that kum ukongsan u principal secretary bakmi ikatanat cooperation u GHP Raju u secretary katanat cooperation u Dr. D Vijay Kumar ka registrar of Cooperative Society ka kong RC Soklan bat kiwaidi ki officer sarkar bat lawannya shimbentaru syakani ke jingraki da ki dekat jongki Cooperative Society nakaleng ke jala. Hashuwa jong ke jingalang hakani ke sengi ki kenrem ki lendan ki lapelat pat ba ningkong ya ki lai teli ki kot ki belashon halor ke jing job bat ke jing saiso ki Cooperative Society hakaleng ke jala. Nalor kini ki kot leng ba ke documentary film hakani ke sengi lapin iru ya ke rukom thau bat jing trekam jong ki kato kat ni ki Cooperative Society hakajala. Habakren hak jingalang kumkongsan UKN Kumar ula banjur halo ke jing trai shirhem ki officer sarkar ki badai kimi yaki Cooperative Society hak jalla kumno ban kentiu yaki da ka babten lenti yaki nong shong shnong hak lenti ke badai da ka pinjam ru kendiat ki jing perking yaki kenang ba ka jing temu jong ke sarkar ban kershan yaki Cooperative Society kan long ke basaiso kumbalatmu.